Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan nga ador. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak nga empleyado, kat jak magustuhan ti kanayon amadillaw. Kat may papan iti daytoy nga ugalik ti paidramak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ador dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ka matun, Joan? Kanayon na maladaw ti report mo. Ti report mo kanayon ti maruray. Ay, wow! Kababain matkan ka, nagigyan laang dito'y opisina. Amumat nagfield kami idi agsapa. Kasano nga rod maaramid ko ti report ko. Kat oray pa nagfield ka, alis tuam ngamin ati aggunay. Sana kompormila ditang tararamida. Apay, anya tinakita nga inaramid ko asabali, Ador? Ibagaman? Ha? Nagsasao ka? Kas kala perfecto. Imbag kumamat no awan ti aramid mo. So? Ada parparwaram nga aramid ko? Adamat, kanayon ka amala daw. Ay, salbag ka kiti babae? Dito lamang dildilaw ti amom. Agpada talaang, saan ka di adildilawan nakmat? Ay, wisit ka! Day tapay ti may sa amadikan ka. Nalaing ka nga agibaga iti bad words. Panagkunam ka di, kat nasaya at nga agsao ka iti kakasta dito opisina. Gapu tatal-talo tayo laang ditoy, ibagamlatan ti kayat mo nga ibaga. Kayat mo ka di, ti pulong ka kini sir, ha? Ha? Sip-sip ka talaga! Saan nakasip-sip? Song-song-batan ka laang, gapu taglablabos kan! Joan, Ador, gusto daytan. Ang mga noda makakita kada kayo kat ipulong da ni sir. Ador, liklikam ko mati makiapa ka ni Joan. Ang mga numadaksan ka laang. Ay na! Maasarak nga ron iti daya babae. Sungbatan na aming ibagak. Natadam ngamin ti dilam no maminsan. Anya? Day tatipod no. Kadwan nga ibagam kat makapasakit itirik na. Kasano nga inton makasara kay ti kapadpadam iti ugali. Nga maasarak nga ron iti daya Joan. Awan mo ti dakas nga aramiden na. Nabanugla siguro iti kalman, iso ang nakaungot iti kasjay nga imbagam kankwana. Sa bagay. Kandi mon ulitan tagisawang iti bad words, Ang mga makadanon ka ni boss. Kumusta ti trabaho, anak ko? No ti trabaho ken boss ko, awan ti parikot, tatang. Iso na laeng, tada ka trabaho, kadyak katunusan. Ay na, anak ko. Talaga akasta ti trabaho. Saan nga amin kat positibo. Adda nga adda ti negatibo. Uwan, tatang. Nga makapungtutak no daduma. Isong ibagaklatan ati kayat kong ibaga. Ay na, anak ko. Saan anasaya at tikasta? Saan matlaan na anayas ti panagtrabaho no adda kaap-apam akatrabahwam? Uwan, nanang, tatang. Liklik akong ti makiapakin kwa na. Rumbang laeng, anak ko. Kan maysa, tanangam ti panagsasaom. Ang mga nuray tati pa kaipasubwam. Masapa kayo ngamin inton maminsan. Nunalpasan ti panaglilinis, sa kayo la sumangpet. Dayta, ti mayat nga empleyado. Ha? Pangpangagan na ka di, Joan? Ibagbagak paikit din kan ka, tapno di mon ulitan. Ay na! Talaga pagpungpungtutan nak! Ay na, saan Ador? Napayson ka lang siguro, iso ang makapungtut ka. Ay na! Peste ka talaga iti biyag ko, Joan! Apay ang makaungat ka, prangka ka matatao. Ngam no si katidiret saan da, makaungat ka. Kasanumat nga men? Nasapsapa? Kastakan? Mangpirdi ka iti aldaw? Ay katadakan ka, no itulok mo ama perdi ti aldaw mo. Ha?
Bakla ka talaga. Ay na! Ipagat-pagat kan san! Ay na talaga masarakin ka! Awan bibiyang ko, numaasar ka kanya. Ay, diyan ko nagyote! Aramid mo na amin na trabaho no kabay lang! O di pumanaw ka. Apay, basol ko. Ha? Anya ka diday tangar aramidon nyo, Ador. Nag-walk out ka gapula ang itiasar mo ka ni Joanne. Kasanumat ngamin. Bigbigat, kumkompromin ti bagbagana. Agpay sumat ngamin analadaw ka. No kas di akam malim, nagpakumbaba ka kuman Anya? At na dumakil ti ulo na, no kas na teramida. Ngamsi ka tinagkamali itay agsapa. Naladaw ka, iso adinilaw na ka. Iso arumbang nagsorry ka. Ngam saan ta nakaungot ka mat. Ay basta! Ay nakakasira ng beauty! Diyak kaya tagpakumbaba kinwana. Ay, na-pride ka launay. Awan ti peace of mind mo no kastamlaan. Aldawan, Ador. Apay adi ka pa'y lagrobwat. Saan nakarumar ita, tatang? Nay, huwebes mat ita at da trabaho. Basta, saan nakasumrat? Nay, apay, naglib ka kade, anak ko. Saan? Apay nga road. Saan mo mat nga ugali ti aglangan Awan nga min ganas ko ang sumrit, tatang. Ay na, mapirdi lang ti aldaw ko na makikitak na diya katrabahuan. Anya, nay, adda ka di manan kaapam. Diyak ilibak, tatang. Anak ko, kanayon ko nga ibagakan ka. Saan anasaya at ti adda kaapa na? Kitaam isupay ang timay sa arason. Tapno saan kan asumrak iti trabaho. Tatang. Malala. Agrobwat kakit din. Tasumrak ka iti trabaho. Saan anasaya at dayta? Aglangan kakit din. Gapula ang iti personal abanag. Ay na anak ko. Di mo kumairaman ti trabaho. Naladaw ka manen, Ador. Wen, amok! Saan na masapol ng ibagampay kanyak dayta? Ay na, ibagbagak laeng. Ngamin, amangan no agreklamo kan tumanen no dakaltas ti sweldom. What? Oh, day tamat akanayon ti reklamom tunggal sweldo. Hoy, Joanne! Pangasim di nakasasaran. Saan kang asaran, Ador? Kaya't mo ka di manan yagsubang ta, ha? Talagang agsubang ta, nukasta ka. Amin nga ibagak, baribar ti sungbat mo. Ay na! Kaputan na alas ti ugali, mitanga! Sika tinaalas ti ugali na! Ay, sumardin ka, Joanne! Kaya't mo taluguban ka, ha? Sige, luguban na! Katungpangan ka mat! Taban ka! At tarasan kaya! Ha? Joanne! Diyos ko! Da kayo diti unag ti opisina. Di ka makibiyang dito ay. Ikak na ito ang babae ti pagnakman na! Ador, pagtungtungan nyo daytan, inton break time tayo. Hoy, di ka makibiyang Sika talaga. Nakaditi mapaspasamak dito. Sir, At dan samat sana nasaya ta mapaspasamak. Da kayo atalo. Sumurot kayo, ije opisina. Sungbatan yo ti saludsod ko. Agap-apa kayo kadi itay. Dadyoan kan Ador laang, sir. Anawak ida. Ngam ti boses ni Ador. Apag isumot asimangpot kayo. Pudno ka diti bagbagan ni Tessie. sir. Ala, panawan na kami nga rudan, Tessie. Thank you, sir. Ita, agsawo kayo, Ador, Joanne. Anya ka diti pagapapaan nyo? Ni Joanne tinangirugis, sir. Kasangsangpot ko, kumkonforme ti bagbagana. Pudno ka di, Joanne. Kasti nga minday ta, sir. Naladaw ni Ador. Iso adinilaw ko. Ngam nakaungat. Sa bali nga min titinurti sa una, sir. Iso anak kaungetak. Saan kumamatakas niyo ting bagbagana? Ala, husto detan.
Awan ti kanunungak kada kayo adwa. Ket ikariyo adiyon ulitan pa'y. Tan ulitin nyo pa'y ti agapa dito opisina, masuspende kayo. When, sir, kat pakawanin na kami kuma. Numaminsan ngamin, tanangan nyo ti panagsasauyo, nang runa no oras ti trabaho. Pasensya ka kuman. Di yu urayan, analablabas pa'y ti mapasamak, gapo iti panagap-apayo. Ador, agpanunot ka kuma. Sika ti lalaki, sikan ati agad just. Ha? Babae ti Rignat. Uray pay, saan arason day tatap no agbalin ka aman nakiapa? Sige. Padasa kalapdan ti bagik ang makiapa. Narigat mat ang agpaiso. No ado ti mairaman kapulaan kada kami. Ador, Joan, da kayo langin ti awan akam na. Iswa da kayo adwa ti agpa-training may papan iti B-production iti may sa barangay iti kabangi-banga ili. Ha? Ada ka di parikot iti dayta? Awan matkit di, sir. Sika, Joan, ada ka di parikot? Awan, sir. Nasayat nga rod no kasta. Binagaan kayo matan ide. Isuasapay la kuma, tagkapiya kayon. Di kay agap-apa ijay pangibaunak kada kayo. When, sir? Ador, nasaysaya at numapantan iji barangay hall inton malam ti Domingo. Tapno saan tantong agdardaras. Oray saanan. No agsapalatan ni Tilonis. Kasanungay nagdardaras tanto. Saan mat siguro? Awan ngamin pagluganan ta, inton aldaw ti Domingo. O diag pa'y tulot na. No Lunes tulatan, masapat ta. Sige, sika nga rod ti makaam mo, Ador. Ador, paspasam ti agaraw kita. Agi pwestukan iti tukaw. Mabitlaang, isimsimpak pa lang dagito speaker. Abi ngamin abinaliwang pay laang, kat insimpak lang arudan. Ay na, may mayat no dito iti pangipwestuan. May mayat ije nang ikargaak itay. Ay saan, Joan? Dito ilatan. Anya ka matan. Di kayat mo latan ti masursurot. Ulitam amin nga aramidak. Nagalasmat nga minti pa nang set up mo. Anya? Hay, nagalas day ta pa nagsasaom. Ay basta. Inkakitin mangipwesto iti tugaw. Paspasam nga rudin di ta atap na tulungan na. Ha? Ni, agsangputan dagiti daddo mga participants. Ha? Ay, dito orasan? Ay na, ay 20 gaya man. Ay, sus! Dita pa'y nalpas. Ay, kunak ngamin arugyan tan idikalman. Di ka nagpabasol? Ay, doblemat ngamin amin at trabaho. Anya? Alakit nin, inka ipweston dagiti tugaw, tapno mangrugi tayon. Apay akastoy ti feedback dagiti participants. Kurang kano ti materialis yo. Madlaw asana nasaganaan iti husto. Kan naladaw kayo anang rugi? Sir... Ala. Agsaw kayo, Joan, Ador. Sorry, sir. Nalabas nga minan niya alas 8, di mangrugi kami di kalman. Apay naladaw kayo? Saan kami nga minyagkin kinaawatan kini Joan? May papaniti set up ti venue. Kasta nga agpay susay. Pakawanin ta kami kuma. Anya ti saan yo apagking kinaawatan? Awan mat ngamin ti panagtalak ni Ador iti anyaman nga aramidak, sir. Amin nga aramidak, baliwan na. Iso nag-require kami manin Kat idisimmang putan dagiti participants, dinardaras mi matan nga insagana amin ang materyales iti training. Binagaan kayo idi naliklikan nyo ti agapa. Tapno sana maapektaran ti trabaho yo. Ngaman niya dahito ngay naramid yo. Training, ti yen implement yo. Ngam kastoy kit din ti outcome na. Pakawanan na kami kuma, sir. Saanan ang maulit? Sana kaskarina ti training wenno proyekto a pumalpak. Adu a resources tinasayang. Ket gapu iti daytoy apalpak yo. Agbakasyon kayo pa'y
iti makabulan. Naawatan nyo ka ditimbagak. Suspendido kayo iti may sabulan. Kaputa may katlon daytoy nga ofensyo. Nakatugaw ka matlatan dito'y sopa, anak ko. Agrubwat kan Amangan numaladaw ka iti trabaho. Tatang, Apay, anak ko. tatang, nasuspindi kami kini Joan. Anya? Ay, apay, nagapa kayo kadimanan. Uwan, tatang. Nakaungat ti boss mi. Kat sinuspindi na kami. Dahitan, ti ibagbagakan ka, anak ko. Di ka makiap-apa. Tamangan no dahita ti pakaisagmakam. Uwan, tatang. Nakaamiris akon. Rumbang gayam ngagbali na ka na pakumbaba. Tano na praydag. Awan tinasayata mapasamak kanya. Wan, anak ko. Husto launay dayta. Ken rumbang nga amom ti makilangan kadagiti katrabahwam. Tatang, Tinasayaat, anak ko. Awagam ni Joan. Kat agpinakawan kayo. Tanarigat ti agim-impan iti sakit tinakam. Nagpinnakawan kami kini Joan na Mr. Lonely, kat manipod idi, saan kamin anagapa. Amumin na dinggen ti suhestyon ti tunggal maysa. Alakastan, kat agyamanak, tuy pagayam mo, Ador. Ador pagayam ko, saan ngamin anasaya at timan nakiapa. Tamabalin aday ta timang itunda iti dakkel a problema. Nasaya at met, ta nakaamiris kayon. Ala, ituloy ti agbalin anasaya at iti tunggal maysa. Kastamet ten, iti trabaho yo. Bueno papagayam, ingkay nangigan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad, itinagan nga Ador, adi na kayat apadakamat, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Abance Ansyong. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Ador ataga Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sa akon abalo, ngem nagaramakmanan, kat adamet nangayat kanyak. May sa abalasang anapintas. Tasaan ko nga'y panakkel, adamet basit langak. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Ador. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, dahil dyan ni darling ko, ha? Umay naksakit di sukunan, ha? aya! love na ka nga Roda. Anong kasta, para Randa, darling. Umay naka di sukunan. Nana Mercy, gumatangak man iti sabon a powder. Tay dakkelan as upot, Ayun, balasan ka. Mabiit lang talaat. Randa, darling ko. Umay ka man kit dito itaarakupan ka. Talaga mo ta. Nagtuyin di sabon, Ronda. At matibayad ko, Nana. Sige, ina ko. Ronda, mabitlaeng. Unay ka matan. Tadi nakpaital-talak. Agawid ako na, Ador.
Agsarita tanto no saan ka nakainom. Nene. Naparan, pare. Di nakamot pagan ano nga yan. Saan nakansamot nga ayatan, pare? Ti salbaga babain. Pinabainan na ka. Bayaman ta kasarita kiti nalabat. Pinabainan na kit din. Awan mo, pare. Amang ano saan na ka nga ayatan? Imayak ta kayat kakasarita, Ador. Jack magustuhan ti jar mo idi kalman. Ha? Ada kay dyan nga gininom? Idin to ta mabisbisin dagiti anak mo? Tawan mo't gayang maisaang dan? Aya. Takasano mo't ngamin nga amom? Kat day talagsapsapol iti arak ter aramidam. Imbag tay mayak idi kalman ditoy. Kat naamuak nga awan maisaang da. Iso agim mata nga kun iti bagasyo a 5 kilo. Kastamutan iti sidaan nyo. Kasta ka di? Kuha amin. Dahil tumat pari Brent. Kanayon na kauwisan ni Tinom. Gaputa kay kayat mo, Mat. Hindi ka kadi maasyan ka dagiti anak mo? Awanan inada, Ador. Isa arumbang adi mo idabaybayan. Sana balit, adda ka, Mat. Anya? Awan paragbain mo kanya-kanya. Sana bale, taay-ayatin nak. Gwapo ak ngamin kat. Amom, Ador, naglaka lang ay babawit ti panagayat ko kan ka. Kayat kon awaswasan ti relasyon ta. Nga maasyanak kadagiti anak mo. Sana bale, taay-ayatin ka unay, Randa. Agbalbaliw kan, Ador. Babasit pa'y dagiti anak mo. Manggad kakit di ana imbag. Tapno saan amaawanan iti taraon dagiti anak mo. Tatang, manon nga aldaw anjak nakita ni Tita Ronda. Wan nga ron, tatang. Kaano nga tanga umay manan dito'y balay? Nagpamanila ka no. Aday na si kaso na ijay. Ay, Kaano nga tanga agawid, tatang? no ang gawid, sigurado nga anda pasarabo na kadata, Junjun. Una. Ala, yung kayo nagluto. Tamabisina kon. Nakaluto ako ni Tinapoy, tatang. Si daon laang ti kurang. At dapay natda sardinas abasit, tatang. Ala, day giant ti sidaan tayo atallo. Pagguguduan tayo na. Ha? Manan? Kanayon akasta, tatang. Uray jay dua at tinapasida tayo idi kalman. Kat jay ulo ti sindami ken ni Cherry. Sabgay sa kami. Kat da kayo tinang sida iti bagina. Una, tasyak ti amayo. Isungad ado kanyak. Halakid din. Hingkay aggaon, tamabisina kon. Ha? Tita Ronda? Ada pa sa lubong ko kada kayo. Ay, anda ni Tita Ronda. Ala, paunaganda ko na. Ha? Wan, tita. Umunag kayo. O anyan, magustuhan nyo ti pasarabong kada kayo? Ingatangan kayo iti Manila iti kawasyo. Nagpintas na ti bistida ka ginatang mo, tita. Agraman na ti sandal ko. Thank you, ah. Uray siyak. Nagpintas da ito'y t-shirt kan pantalon ko. At dapay medyas kan sapatos ko. Wala. Kan, ingatangan kayo mo tan iti prutas kan tinapay yo. Thank you, tita. Saan tangay ikan ni tatang, Cherry? Ngamin, gudguduan na ti si datayo. At adupay kan kwa na. Ha? Anya ti kunam, Junjun? Anya agudguduan na ti si dayo? Pinagguguduan mi di sardinas asin dami iti agsapa. Agpaiso ti ko na ni Junjun, tita. Ay, kaasi kayo mat nga ubing. Ala, sana bale. Adda ginatang ko nga iluto tayo asidaan nyo. Agluto tayo. Naimbaglakid din tayo di rimwara katawan nagawis iti siyan. Isuan nagawid akon. Ket nasaya at adda kagaya man. Wen, nakaluto kami pa yan. Kananganan dagiti anak mo. Aya? Amom ka din, anya ti kunada? Anya? Ajay kagudwalaang ti may nga slice ti fried chicken. Ti itad dadakan ka. Nagluko dan?
Amom na apay? Ngamin, kasta kano ti aramidam? Agasam, dudwa lang arudon at tinapatinatda si daan nyo. Ngam jay ulo ti impasidam kadakwada, kat binukudam di bagina. Kanti sardinas kano asidayo, kat pinaggugudwaan nyo. Ngam ad-adulat takanukan ka. Siyempre siyak ti ama. Di siyak ti ado, ti sidaan na. Ay na, Ador. Nagmayat ka kat kumanapak-ulan. Si kakit dimot. Imbis akailiw ka, kasta pa iti bagbagam kanyak. Ay, kaasi dagiti anak mo. Adda ka di ba da fried chicken? Tainak kumamat mangan. Mabisina kon ka. Wen, ala, ingka manganan. Taituloy ta ti agsarita inton madamdama. Wen, Randa. Agbalbaliw akon. Agsapulak iti panggadak. Imbagam day ta, nalawag mo't nga tadaytan asaritaan ta. Randa, mabalin ka diya dito ikan balay nga gawid. Maming, kanayon da kamatan dagiti anak ko. Ha? Lumabalin ko makatagkalay satan. Kat saan mo kuman apatuluyan ti agabrod. Naskan nga agabrodak, Ador. Sayang mo't no jak agtuloy. Napatpatag ka di ti panagabrod mo, ngam iti siyak. No agabrodak, sumaya at basit ti panagbiag tayo. Nangro na katawan mo't natalgad at trabahom. Kasanon dagiti anak mo. Ngam, kayat kong agdanatan. Mabiit lang nga urayan day tado atawan. Agornungak lang iti pagnegosyo ta. Kan siyempre, pagkalay sa tamatan Jak kayat nga agabrod ka. Mabalinta mo ti ag negosyo, nga uray di ka agabrod. Pangalam nga ron ti pagpuunan ta. Umutang ta. Sayang mo ti panag-apply ko. Kan adun ti gastos ko. Nasken ang masubot ko. Sige. Kastati ko nam. Agabrod ka lata. Saan ka ko mga agpungtot, Ador? Gapo ta mairanod tayo amin iti daytoy. No kasta? Pumanaw ka, Tita Ronda? Wen, Cherry. Ay, di saan kaminton ang makaraman iti ice cream? Anya ka ta saanan? Di gatangan na kayo ni tatang nyo. Ngam, sa dino ngamin ti papanam, tita, tapumanaw ka. Agabrodak, inak agtrabaho iji adayo. Ay, apay ngay, tita. Di saan da kanton ang makita? Di kay agdanag, tamangibati akto iti cellphone. Ag-video call tayon to. Iso ang makita tayo matlaan ti tunggal maysa. Ay, Kaano ka ngay nga agawid, tita? Inton malpas kunto ti kontratak ado atawan dua atawan? Nagbayag? Di kay agdanag. Igatangan kayon to iti cellphone. Tapno makapag-video call tayo. Makita daktulat ta, babaan iti panag-video call tayo. Nagpakada akon kadagiti ubing. Nakasaritak idan anasayaan. Kasta kagayam. Sige, pumanaw ka lata. Kunak man no nagsaritaan tanday to'y. Kasimot dagiti anak ko. Kailiw da kanto. Basta agtungpal ka iti saritaan ta, nga agbalbaliw kan. Di mo baybay ang dagiti anak mo. Katsyak mo't, agabrodak, tapno makaurnungak iti pagnegosyo ta. Nalawag ka di? Sige latan na. Agbalbaliw ka kuman, Ador. Tadikat ka si dagiti anak mo. Talaga mo tayo. Hindi ka nakapahigayam ni Ronda iti kwarta sakbaya nag-flight. Wan, iso para manan kayo man. Agsasat tayo. Sabagay, datayaw dito'y balay. Awan ti makakita ka, pare. Amangan gamin no, ipulong da kakin ni Ronda. Ayin inum mo ti kwarta ngayon bati na. Awan parikot iti dayta. Nalakala rasunan. Alagi din.
Rugyan tayo ang tiagsyat. Adto yung tinudels, tatang. Naluton. Halaman nga rod. Nagigupak man iti sabaw. Sige lang, tatang. Sana bali. Tadwa supot tilinotomi ka ni John John. Daytan tulaktan ati si Danny. Nagluto kayo iti si Danyo. Tay busak daytoy. Ha? Awan gayam. Ayan tayo inted ni Tita Yoronda a cellphone. Jay touchscreen. Kwa? Apay ka din, tatang. Ayan na, kunak. Adda ka ni John John, tatang. Ingkalaan, tayag mo kanyak. Ha? Kwa? Tatang? Ingkalaan, kunak! Nagsulpang kan nga ubing. Wan tatang. Mabit lang. Anya, isaldam kanyak day ta cellphone. Wan, nanamerse. Uray 5,000 lang. Kabarbaro daytoy. Naggapuan na day ta cellphone. Ginatang ni Ronda para kadagiti anak ko. Ngam isaldak pay laeng, tasaka tumet laeng. Agsapulak ngamin iti panggadak. Isu akasapulak ti kwarta. Ala, gaputa kasta ti kunam. Sige, saldaak. Saka tulatan no adda kwarta. Tatang, nabayagan idi pimanaw ni Tita Ronda. Ngam di mi pa'y nakasarsarita. Gaputa inalayo mat je cellphone. Awan nga roden tayo cellphone. Napukaw. Kasano itan, John John? No apay ngamin nga inalayo, tatang. Saan yun asapulan, tawanan? Sayang. Sayang at talaga. Manong Ador, sana makuntak ni Kasinsin Ronda dagiti anak yo. Isu nga imbaw nak, taumay ko ida kumustaan. Kasta ka di. Pinukaw ni tatang je cellphone, ante. Isu ade mi makasarita ni Tita Ronda. Kasta? Hoy, da kayo nga ubeng. Pumanaw kayo dito. Saritaan dagiti adanakam na dito. Adda ayanakam mo, tatang. Nita. Saan mo idan apapanawan? Gaputa kayat ida ang makasarita ti kasinsin ko. O sige, kasarita mo't ni Kasinsin Ronda. Kaya't naka makasarita. At ti cellphone. Hello, Ronda? Awan lata ti panagbaliw mo, Ador. Ha? Naamwak amin ngar aramidam. Iso apasensyakan. Gaputa di kan kayat asublian. Anya? Waswasa kon ti relasyon ta. Gaputa awan at talaga ti manaknagam mo. Anya? Kasano nagiti anak ko? No makiwinaswas kan kanyak. Anya ti kayat mo asawan iti dayta? Ipasam kanyak ti responsibilidad mo kadagiti anak mo. Talaga nga awan babain mo, Anya. Agbain ka mo't, Ador. Sorry. Ngamsan kan apagan ano. Bye. Inidipnan? Mutuin ta cellphone, Manong Ador. Nakiwinaswasan ni Ronda kanyak. Kasano da ito yan? Sige. Agpakada akon, Manong Ador. Uy, gayam. Kayat ko lang nga ibagaday tikan ka. Napatagan dagiti anak mo iti kasinsin ko. Kat kayat nalagta ida atulungan. Ngam siya kon ti pagpawitan na. Saan asika? Ngamin, ibartek mo la kano. Agbain ka mo't, Manong Ador. Swertim kit di. Taadda ti kasinsin ko at tumulong kadagiti anak mo. Isu nga agbain ka kumamat. Ada ka diintad kada kayo ti kasinsin ni Ronda? Adda, tatang. Inikanda kami iti kwarta. Intad kano ni Tita Ronda. Ngam saan mi kano nga itid kada kayo? Tamangan no iinom yo. Anya? Igatang mi kano iti masapul mi iti pagadalan. Igatang mi kano iti sidaan. Tapno adda balunan mi iti pagadalan. Tapno saan kami kano ang nakakaasi? Ha? Imbag pa'y ni Tita Ronda. Taikan na ta iti igatang ta iti kananta, Junjun. Ngun nga rod, Cherry. Tatang, amuyo ka diti ibagbaga dagiti padaming ubing. Kaasi kami kano, tasaan anasayaat nga ama ti amami. Anya? Agpay sumat,
Imbag pa'y ni Tita Ronda tanasayaat kada kami. Pampanunutan na kami latta. Uray saan nga isutiin nami. Sipod idin, nagbalbaliw akon, Mr. Lonely. Ket ni Ronda, inlaylayon na tinagtrabaho iji abroad. Ket talaga adi na kon kayat. Ngam ti pagyamanak, at dalat tatulong na kadagiti anak ko. Daytoy man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Ador. Agyaman ak pagayam Ador, iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at meta nagbalbaliw kan. Tarumbang asika ti mangisakad kadagiti anak mo, saan ket ani Ronda. Ket ala, ituloy mo ti agbaliw. Tanya ti ammom. Amangan no iti daytang aramidam, ket agsublinto matlaang ti sigod, apanagayat ni Ronda ken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Ador, at taga Pangasinan. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Sound effects, June Rebotazo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan nga Adora, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagayatak launay iti lalaki nga addaanen pamilya. Ngem nasaktanak unay gapo iti daytoy. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Adora dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kunak na, hindi ka na umahianan. Thank you, ha? Taka manin dito yung amin inumiti ara. Isungarod nga in text ka. Tapamay ka. Ngamin, awan ka doon. Saan ka timanin yung may ninardo iti dekyo? Isungagin inom ka manin? Juan, babae kasi mong ba? Iki cellphone. Edi inawag. Andada ka, no? Iti hotel. Wisit tayo dyan, babae. Agaw. Ay. Unay ka na, Dora. Ala, uminom ka na. Oh, anday tati arak. Nabartag ka na. Intan, itulod ka na di balayo. Uminom tapay ko nakmat. Agawid ka. Kaputa na bartag ka. No, di mo kaya ti uminom? Sige. Agawid ka latang ngarudan. Panahon ng bituyan. Ingkan! Sige. Agreneg ka iti arak. Agbartag ka aging katkayat mo. Ay, maisagmak ka no kastamlahan. Isungarod. Nga in-text ka. Tapno, may nagkaduan dito'y pa. Kasanong no naira na nga na pa na? Di makamuditan. Alan. Uminom ka mat. Danggayan na. Di na konsermonan. Dito'y kadidagus ko tinagawidan ta. Wen. Ay, sige. Maturog ka. Ayan tayo cellphone ko, Alan. Batoy man. Tawagak man ni Nardo. Saanen? Maturog ka kitin. Tayo nakmatan. Di na panawan dito.
Alan, muto yun ti cellphone ko. Tawag ti nobyo. Sige, mabit lang. Alaag iti bag mo. Adoy. Sige. Sikan ti mangawag. Tasyak latan ti sumungbat. Sige. Adeta. Agriringan. Hello? Hello? Muto yan. Siya akong ti mang sungbat. Adoy. Hello? Nardo? Sino da ito eh? Anya ti ba gamit ti asawak? Kaya't ko ang kasarita ni Nardo. Itad mo kan ko na tas cellphone. Alay ko. Nagsakit ti ulo. Adora? Nasayata na kariin ka. Alan? Oh. Apay, mas daaw ka, nakakita ka niya? Di mo ka di malagip ngay nawagan na kidirabi, eh? Ay, nagsakit ti ulo. Lakit din. Umay kan, tay kag sopas. Anay ko. Nagsakit ti ulo, Alan. Oh. Apay amat matmatan nakmutlatan, Alan. Agar mo sarkamatan, Amam ka di, Adora. Napintas ka. Ngam sayang lang. Taadan asawa ti karelasyon mo. Aday ta ka manen. Sermonan nak manen. Ape, adi mo iwaras ti panagkitam, Adora. Adu di ti pagpilya malalaki. Mangkita kay ti awanan asawa. Ni Nardo ti kayat ko. Ngam, addaanan iti pamilya. Agawag iti asawa na. Di ka kumamang dadael iti pamilya iti sabali. Adora. Aklo ng laangan. Asaan ada kayo ti para iti tunggal maysa. Alan, nagsakit matan. Nasakit man. Ngam day tati kinapudno. Likli ka mo ni Nardo. Ha? Ada text ko. Mabiit lang ang tabasag, ha? Ha? New number? Siya ni Joan. Asawa ni Nardo. Agkita ta. Ha? Adeta. Mangrugin ti problema. Agkita kami kano? Sangwa, Madora. Kat agkari ka kenkwana. Alikli ka mon ti asawa na. Anya ti ibagam kanya. Takinid daw mo ti panagkita ta iti day ti a restaurant. Napintas ka, Adora. Iso saan na ka mas daaw? No apay ang nagustuhan na ka ti asawak. Ngam, among ka di? Babaero at talaga ti asawak. Pagay-ayaman na dagiti babae na. Dawatan na ida iti kwarta, tapno at daaramatan na nga agbabae. Anya. Likli ka mon ti asawa, Adora. Pasensyakan. Gaputa ay ayatan nak ti asawam. Sige. No awanan ti bagam, muna ako na rumuar dito restaurant. Anya, sorry laangan. Gaputa di nakapudno nga ay ayatan ni Nardo. Nardo! Paulagan na kon. Oh my God! Sumrek ka! Oh, Adora. Nairo ti arakot mo kanyak, Nardo. Kailiw ka, Adora. Adora. Nardo. Agdan natan. Panawak ti pamilyak. Tadatan ti agdan na. Ha? Padno ka ni ti
pagbagam, Nardo. Kaya't nakadi asawan. Amas napatpatagak ngam ti pamilya. Wen, day tatipod no, Adora. Ay ayatan ka unay. Nardo. Pumanawtan iti daytoy a lugar. Umadayo ta. Sa dino ti papananta. Kasanon ti trabaho dito eh. Sakat dakal ti sweldo. Saan na day ti panunutem? Tinapatag. Pumanawtan dito eh. Katagdanatan. Ngamin, sikat ti kayat ko akabalay. Sikat ti kayat ko akadan natong palbiag ko. Gaputa sikat ti ayayatek, Adora. Nardo. Umay kanto sukunan hinton Sabado ti Rabi, ha? Isu anasken anakasagana kanto iti day tangal daw. Aday ta, nakaimpake akon. Inton bigat. Umay nakton sukunan ni Nardo. Adaw mawawag. Asino nga tayo? Kita akman. Nimot gayong, Nanang. Hello, Nanang. Anak. Nakaawag kayo man? Kuwa nga min, anak. Awanan paggatang iti agas ni tatang mo. Ha? Naibusan tay ginatang ko. Awanan maitid ko, Nanang. Kan manipod ita. Saan kayo namang namnama kanyak? Anak. O sige, no awanan ti ibagayo, i-off ko ti cellphone ko. Tada na patag nga ramidag. Bye. Diyak kaya't akisayan ti kwartak. Tapno sigurado nga ada aramatan mi kaninardo. Wanya, nakasagana kan? Wan, Nardo. Inta nga ro din. Nardo, sa dino nga ro ti pagturungan ta? Ija Manila. At dagayam ko ijay. Kat makipagnaadtakan ko na. Kabayatan nga awan pa'y panggadak. Nardo, adda ka di kwartam nga aramatan ta iti ipapanta iti Manila? Awan nga rod. Ngam amok nga da kwartam. Ala, Intan. Mabit lang. Adda tao. Anya ti kahit asawan da ito'y Adora. Sumuro tak ka ni Nardo iti Manila. Kat ijay kamin nga agdan na. Agbala ka din, Adora. Nagbalin kan amaag. Asino ka kadi amakibiyang itibiyag ni Adora, ha? Siya ti best friend na. Mabalin ka di. Subyam ti pamilyam. Kat adaywa mo ni Adora. Ne. Nakaharit ka. Oh my God, Adora. Yatayo ka kankwa na. Alan! Ustan! Nardo! Di mo dangran ni Alan! Sige! Bit-bita mo tibag mo. Taintan, Adora. Nardo! Anya pa ilang ter aramidam, ha? Wano? Amangan matkit din o karelasyon mo day ta lalaki. Anya? Imposible nga isukatnak iti day ta lalaki. Hoy, Adora. Agyaman kakit di. Tadaak anag gusto ken ka. Natairak unay para ken ka. Iso ano kayat mo ti sumurot kanyak. Bagkata mo day tabag mo. Taintan. Ano ko? Apay at tinungpanak, ha? Gapo iti impakitam ita nga ugalim. Nakaikadang akon. Saan akon asumurot kan ka? Anya? Saan amabalin? Rumarkan, Nardo! Rumarkan di tidagos ko. Tadyak kaya ti sumurot kan ka! Saan amabalin? Umay ka! Di mo pilitin ni Adora! Tanusan! Awagak ti kayong kapulis. Tamay nakaristaran! Anya? Pumanaw kan, Nardo! Saan kan akayat? Tanya ti pagsangitam. Nasakit tinagam mo? Ta saan ka asimurot iti lastog a boyfriend mo? Makitam ti ugali day dyan lalaki. Day di ka di ti pagtatakko ng launay. Apay ka ding ang tanak! Gaputa. Tay ayatan ka. Alan? Agayatakan ka.
Ngam pulos adi ka ginundawayan. Gapot na best friend ka. Kang runaan na. Iresrespeto ka. Alan. Ngam amok adi na kayat. Ta best friend laing ti pangibilbilangam kanyak. Ngam jakmet kayat amadadael ti biyag mo. Gapo iti susurot mo iti lastog a boyfriend mo. Alan. Ngam amok ngay ayatem launay daya alastog a tao. Iso amakam mo ka. Ngamin, jakmeten kayat ti masaktan. Masaksaktanag. Gapo ta iso tay ayatem. Alan. Manipod dita. Saan ka napakibiyangan? Gapo ta jakon kayat ti masaktan. Imayak dito idagos mo. Tao mayak akid daw iti igatang iti agas ni nanang mo. Gapot marumanan ti asmana. Katagyamanak, tanadanon ka dito idagos mo. Tatang. Sana balikan niya akon. Tamayat manen da ito'y sakak. Tainik ka naktay ka anakak iti igatang ko iti agas kaw. Sige, tatang. Agawit tayo nga rot. Ta siya kung ti gumatang iti agas ni nanang. Ha? Kasanon ti trabaho? Nakaliwak pa'y laang. Ta talaga apanggap ko ti agawit iti balay. Ngam apag isumat nga imay kayo. Aguray ka. Apay ka di analitay ka. Adda ka di parikot maw. Awan, tatang. Ala, mabit laang ta agrubwatak. Ta agawid tayon iti balay. Agyaman na kiti ginatang mo nga agas ko, anak ko. Pakawanin da ko, ma, nanang. Gaputa inimutan kayo iti kwarta. Nga igatang yu kuma iti agas ni tatang. Wan, anak. Maawatan mi dayta. Takasapulam mo ti kwarta. Ngam saanin ang maulit ti kasjay, nanang. Di kay agdanag. Agtrabaho ak anaimbag. Para kada tayo kada tatang. Di kay agdanag. Saan kayo nga imutan pa'y? Anak. Iti kalabas. At dalang ngamin nakarelasyon ko. Kat iso ti maysa apang pangtadak iti kwartak. Ngam saanin ang maulit day jay nanang. Gapot awinaswas kon ti relasyon mi. Gapot at jakon maguston ti ugali na. Kang runaan na. At daanan iti pamilya. Anya? Inayat ko. Ngambidot gayam. Talaga abidot, anak ko. Kat nasaya at mat tawinaswas mon ti relasyon nyo. Tasaan nga iso ti maiparbang aparakan ka. Uwan, nanang. Anak, piliyam tayam muna ka ayali ka. Tayam muna ka nga ipatag. Kaya't asawan day ta, napudno ti panagayat na kan ka. Uwan, nanang. Laglagi pakday ta, anak ko nayo. Agyaman natin may kaalan. Kung naklakit din, no talaga din akong kaya ta makita. Apay ka dingat da ka manin diti par. Gaputa kayat ko ti umino. Talaga ka di kag baliw. Di na kun kaya ta makita, saan ka di? Ngam amok ano bar ti ayan ko. Di nak mapagkat ka din. Gaputa di mo kayat ama isag makag. Anya manin ti pagbartegam ditay. Ti amom ka di katagbartegak? Saan ka di anairawam ka ni ti kasta? Kasanon na ko na awagas ko laang da ito itap no makita ka. Ha? Wan, Alan. Sapay ko, ma. Tadikan gumurgura kanya. Adora. Alan. Ay ayatin nakadipay. Ha? Ay ayatin nakadipay, Alan.
Adora, ay ayatin ka launay. Kaya't kumot kay bagakan ka. Asi kagayam ti maiparbang alalaki para kanya, Alan. Adora. Alan. Inarakop na ka. Agyaman na. Gaputa saan ka, anaupay kanya. Gaputa. Ay ayatan ka, Adora. Wanalan. Naamiris ko man. Asi kagayam ti ayatag. Adora. Alan. I love you so much, Adora. I love you too, Alan. Kanayon naklata arengrengan ni Nardo, Mr. Lonely. Ngam namin pinsanen anapunas ti panagayat ko kenkwana. Kat ita, naragsakak iti ayan-ayat mi kini Alan. Awan makuna kenkwana, gapo ta talaga na singpet, ken ay ayaten na. Kat umadanin ti kalay sami. Agyaman akuna iti panangidrama yo iti pakasaritaat. To'y pagayam mo, Adora. Pagayam Adora, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at launa ita nakaamiris kan. Ket winaswas mo ti relasyon nyo kini Nardo. Saan ka nagbidot ang nakiayan-ayat kini Alan a best friend mo? Gaputa iso ti maiparbang para ken ka. Ket kablaawan kayo, iti umadanin akalay sayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan nga Adora, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your notes kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer recording technician Michael Logitan. Musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.